Kaseng Voice of the People Party kan penlang ya ka jinyalang pakda bakam juru ban porong dekat. Apa maulai nunglum haka ap ndai tarik ngka ubnai haka por nriba je janmiet. Kajaka ban penlang jalang kalong hapa nunglum hapa yo nunglum. Haka ni ka jalang andalang ru ubadan mila basemai presiden ka parti ba brasar wal mar menyang amil jong ka mulai renggat bagi parti nang lambah mat jong kaseng. Nakalang jong kaseng ka khot ka we di pat ba jong ka mulai constituency. Nakenyawan siya di kajalang mapisngaw ikinongrem jong kaseng bat kumjuru nakamataban perung khot siya ka Voice of the People Party apa maulay may na pa na ha upra lamang